Nira la game kwele petinya wajene moy. Nira la game kwele mwala nya wajene moy. Peti utuni moye, upimba misambu yenda. Mwane utuni moye, upimba misambu yenda. Upimba misambu yenda, ubisanji byaba kwanga. Upimba misambu yenda, ubisanji byaba kwanga. Upimba misambu kayo, misambu ya yibela band. Kwa kubumbusha kufika, kubalu ja kutoka. Kamushala njinyi. Mwana mejinga lala mwachuwala awanda la mambo mwana mujinga wenda undonda chala watsa imwade zambe mungwe solve nengelele yo wenzambe we yere na mwana kwenda lo 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 byo bini bikabu nawo shile minga bangi mwachi bana ini kwimbe wanyu moy elu watu wa echimu wichi uno wanyu moy bayambila baga choka mukala wanyu moy tonda wanu wawo chilembyani moy abani mema kuyimba uno nunga banyu mwachi nengebeja ba pepla bamukasayi wetu nengebeja ba pastor bamukasayi wetu so ayanu ngana mwina indwela nukwamulwaji nimulona mumuganda uno wanyu moy Badi bakula bamba, jede wanye, bakula bamba no, mukala wani moye. Jibaka kadena wakufwa, wakuloshi nashi. Jibaka kadena wakufwa, nashi wa matando. Jibaka diji fwa, anu mukashi mwenda masanji. Kamushala njingi, jide wana umbo walu. Jibwalu kani ndwele lukongu, so anu ngana mwena. Ujibwakala ni mukashi kumbelo, kuloshi bula ntenta. Bada wedo mukala wanyu moyo mukashi kwisu kutoka mulela bana basatu kamushala njingu mukala wanyu moyo bada wedo mukwaine buloshe bula munda nyawaji mwana umwela mwana wako bompeo wekushala nimba bide kedo adakeza malu kadi mukashenya uya muchanda udini bana basambo ba muchanda nimba bidi bakutoka bana beshi mwana mukulwe Chilembiyani moy yani munwela lukongune so ayino ngana mwina mukashinya musaje kwa muchanda musaje kwa nembo buntu papa mukasha mwendanye mukasha uke mwendanye kamushala njingi kaji mwenda kamushala njingi kaji mwenda muchanda mwendo mawanyi mwindi demo shijikana shebu telela mwanzi mukala wanyu moy mukashamu mana kwenda mukala wanyu moyo mukashamu mana kwende ketala kenza mali wanu mugando anzambi udushalika wami zambi wakafuka muntu kashala kuchimfwani zambi wakafuka muntu mushala kuchimfwani chenzi kangila mukashebu toka nichimfwani chanzambi kudilenge shabitamba wewe ni mwena kwanyi kadi mukashehabu yaye muchanda kachena muchimfwani chanzambi to uyaya mungwa muchimfwani chanyama yeske nzambi tuni chimfwani chanyama wala mukashamu mana kwende ni mukashamu mana kwenda wanu nyawidi uya muchanda chilembyani moyo wambula neso abumuntu washiya muntu wa kamushala njinga nyawidi uya muchanda batuta bantu sonku babanda munamwishi wobo kubanga dida ye munyenyi butuwe kudi buchamu dinda adi buchamu dinde muno wanyu moye kudi kwambila wewa bispe wanyu moye benshi matu kwabuni ne kaleshi chilembyani moye bikengela tuje tumpyodo webo ambula kutoka webo modila mpyoji mukala wanyu moye mamunya wade muchanda muja munyenye mukashaba diba muservir kuje baluma baba bede wade panso muchanda uvomo modila munyenye wade panso wa kutoka kula byodi bena jani mukashamu mana kwende ibadaye
Nikuleja ngamano Londe walu wabo Mukala ngabanyi mwaji Wajibeka kubenga kufu Mukala wani moye Jibeka joy kubenga kufwa Mukala wani moye Mukashi wonyi munanga Wudi ulonda yanye Mukashi wonyi munanga Wudi ulonda yanye Uluma mkwabu mweledi Yeku mwana mwana wase Wudi wona ilai Jani mukashi amuntwe Awusigi mukashi Wudi ulonda yanye Mema kumwambila wase Shantala wanyi manyonga Somba kutusomba Tukole shabana banye Mukashi mwana usama Unyengalalane kubumte Wawalu wa mwanendeo Mwananyi wudi usama Kadi mukashi wa munga muluma Mukala ngabanyi mwade Wudi ukusamba kutoka Kwa mwana usama Tena mujadi kamuna mwende Kwa moya mwanewo Tukadi na umuchanda Mukashi amumana kwenda Kamushale njini Mukala wadi moye Nikolo kanyi ngayakula ngamba Chilembyanyi moye Mukanda mwakula wamba Kya kwambila mweleji wefu Ijanyi jambelo wa mugenshi Udela mpata mwena janyi Jimo mwanyi mwena janyi Chile wona wanyi moye Wanyi mema yilunga Nikuleja ngama longwe Wangulu dinanga donsi Kutume kumwana mwasi Walu wudi nikuluje Walu mukanda mubenga Dinanga donsi Kutume kumwana Wetwa KUETU KUJIMINYI KUETU KUJIMINYI lelo chola wenu kaibune na kaibula kadimenje bomujilu lelo tuji kubujimi amunji munkachi mwa disonsola bana betu bwani balwa batwambulisha balwa benza abo majimi bibaka KUETU mushindu kati bwa kumpala mushindu kati bwa kushikishanzala ya KUETU na nku njimwetana ko kunyimukulu mpomgo wabo utwana KUETU kumbujima yeko kyanga mitu yigila ko kunenda atwambila ku bijimwenza mwabeu mbinganyi yemwina utuwenza chinganyi nutubanye mema chitunga kula malo achijiji to bwalu chijiji cha KUETU tutumva malo bibi bwaka chitumusa kubya kuloto mokulumpa wetu FRANK CHIOLA bis to byaka na anumudi mutwendela chiteja même nji Pasteur Nathan Bretel Chitala, responsable général manager wa New Star Kumbujimai. New Star nchini? New Star si nimo kama nika petite entreprise kato jiba créer ku lusalo anzambi ni mako keshetu uji ni boucherie uji ni restaurant uji ni service traiteur mudimu wanyu mwina wa Bianza par wa Bwambi. Je suis un maître cuisinier, j'ai fait la boucherie charcuterie. Je travaille quand même en société wa Batoka uvu kuneku même côté expérience nanku ha kuluki société ki même kubanisha kuya ndambu kimutu bafika no kunyo stare mbwa njenzela ko kumema nkayanye na expertise bien vumulonga bo servir ko population ni servir bana betu ni kujambulisha mema ni bina bena mudi mbatu jinabo mu entreprise. Hadu tumvo boucherie tutumvo ngomba muntu am pinyo ngomba tusumba ngomba tutusumba kuma ferma manena tushebeya kune tushebei katetu kwete difficulté bwana jibe tutukasumba ngomba kuma ferma minena mobo kuila mina bumu tutende tushebe progressivement kavu kokto kichaka tupuse mu projet utu jinendeo okusumba kukaba kuliseka lwa mai kubujimi bwana tulama ko kungomba twende tuyi na nkulobi kutusaka kabiri bwatetu kebe ko kungomba imiko mikesi yani mujibenze ko kwabo selon mutu dikatu ni moyento twende tuyi kukakesa katuteta ngombe yetu mikesa ya ELEVAGE njini tanu chanana mwele mwino kamulela mwana mwela pinje miko abo tutusumba ijibwela mwa boucherie twende twangata progressivement au fur et à mesure que boucherie bujini nani na kubu muje kubujimi ngomba iji twambulisha kabidibwani hadi mo enclos njima nous visiter tumvi ani buza iji yerai tutu yambula bokwele muma plate bande
bolo projet wa bujimi tu bali rukuneko tu jibajenga bwani chikala soutien ku New Star ku jibintu bitu jinabi besoin mu cuisine ku jibintu bitu jinabi besoin mu restauration mais tu jamu tukasomba mu chisalo shupome kusomba na mu chisalo shogo ya mabejani ya na yetu ya pome itu tuenza ku salade salade tu tele mo hamburger siki produit tu sansha jitu ku jon sedi antu badi ballo sumba ku hamburger wenda ora hamburger bibi jinga ku kala salade ku kala kabije munyini na nko objectif on sarwani bien sibitu du mo kwanza na be mudimu ani grande partie tu kala tu mo produire ngombe yetu joko ku bisose bya mikala naturel kala munyini muimpa ututuhanishao et puis hamburger itu twenza samosa itu twenza tutwela mo ma bintu bikala bifumina ikoko muri mapwaro wala wenza ma bullet bullet as tutwanga munyini ngombe tukeba ukadu sikumba jombi ya restauration ina tumvulisha bullet si munyini ngombe tu iche ku ashwar après tujini ail tujini celery tujini poireau chitu tubigle buke fleri hatu tubihitisha ku machine bwa bienza mwenye mutu bienzamu tuenze bwani bilenge jirus na kubilenge jelo tutu yanu mbako ajanga bifumina nukula me ahabu ya keleke kilometre kibwa chini numona tujiba kuna poireau mabe tujiba kuna celery tujiba kuna ma poivron mbingani poivron si ndonga yetu me yabatoka ndonga yetu ya mienza verais iji kayoshe bikola yoshe kundambu itu tuenze ko kuma recette makwabo bwani bantu mumvo ko kubimpa alors objectif wetu kwichela kulosalo anzambe bwani mu bintu bitu tuenze hatu jinafi besoin nimbo wetu restaurant nimbo balunda betu ani bantu bakwabo na shimo mbujima bwa chena nkunana bwani nkayanyi to jibi kola on peut garder pour la maison et les autres on vend aussi pour permettre à Benemudimba de Benzamo Abeu, on les paye et puis il y a, bon, on a beaucoup de difficultés mais on est en train de se battre. Kutuenza wewe ma saucisson to ka singambi ni même njibushe charcutier formé bon mumbu jima ndingamba ni ndimo kala mshalanga yani balo bonso banyemi CIOLA bavanyeme no kukatanga bakwa mina bahatuka kaditetu tetu kwele ko kumishi tuyandambu ndambu malgré ma difficulté ma saucisson ndingenza ndi formé. J'ai travaillé dans une entreprise de Belge, Travidro. J'étais formé par les anciens de SGA de Lubumbashi. Et je me suis aussi approfondi par des cours par-ci par-là. Et j'ai fait toutes ces choses là-bas. Bien, moi, Jinabi, mon bouchemaï. Yo, bien, moi, si nga ko kwenze visite wa bien, moi, biet. Que tu le coules solo ensemble, tu dis, bah, tu bien, moi. Bien, tu bilo man franga ya bon, bien, tu bi commander à nous, quoi, Allemagne. Ashwar électrique tudinenda bureze tudinenda ma bia kutona bitukanu bina bia kuelela ma saucisson anima entrant tudinabi tuendo tuyandambu anubo ani mudimu chitukana pouvoir d'achat wa population tumwenza bumukeha ni midimu idika iko to kibidi bitu mais malo makana ni bikala bimp nyongomba utuka sumba ngomba ikoi ngomba tuji approvisionner d'abord ko ferme ou ko kamina pastoral Kiabuka et puis Nachako Katongola et aussi il y a des éleveurs anima ferme périphérique. Il y a par exemple ferme wa Kansebu, il y a par exemple ferme wa Raymond Chibanda. Je dis mais kabene ni ngombe ya buntu mo sumanda mundam nanshe kwa mukulumpa kabalo bukola ujenda ni ferme jini ngomba des fois tujiba kusumba kakona baluto mais production uji kenu kumbana population to kibwa chintu tamba ko yokatanga bolu kujimba munna ngomba mita boni niki mulu jirumwela alu tuji bateka ko hetu point wa jila mangomba mwabeo na shimu yitu mundamu bwani bio bikolo kokani mbaka njila bantu kabena bayeteni ngomba tuli mo kwanje ku servir population yetu mikasi di mwabeo tulomba nzambe bwani tetu beheto ku mushindu tuli mo kukumbaja tetu bikala na shini 20 30 40 femelles jeunisse
idimo kwenza bwani à un certain moment tout le monde comme non on peut aussi fournir mo population kakuye ko hanka munyini kwetu to aha tuji kunzaba mu territoire wa lupatapata groupement wa ilunga lusangu mwenye ujini makutabunyi kwanu ke babani na shambula mataja kwambulisha to bwanji muko ujimbe na mujimu ubafuta tujenzeja bwani twanje kubangisha mwine mutu babangisha mu avec les moyens de bord kadi ma difficulté ma hitabunyi kato na basa kuparaître balo mbaka halus kadi menja jiku projet mineni jiku ya kwenza binena yani lelo ubaheta ku financement hatu ikala mu yetu bikese bitu jinabi twansha koku twenza biju mu nebi kadi amote tubeta financement ni enza koku chintu kampanda filelunga ni mu chintu kampanda jibaji ni bikala bitabuni mais kato na basa kuinjila bya miyu kibambi to malongo lokabi mweka ani ba partenaire ba mweka bwani bajimo kutu soutenir mu projet tudinai kato na numa kubenga to balu kanulumwa kalutulujila kujiboko kalumbanje bwalu mema njimukumanya bimpa ujini bena mujimu ubafuta bwalu mumbushimaye bwakusana muntu ufuta bantu ba bensanenda mujimu bitu bwalu bukola kajaju sangana muntu ni ngomba yenda na shemikesa wenza mushindo wani afuta bantu bafuta nzubukuma abu bajini bakashini bana bibienza disanga jabunyi na kuko ku bantu babake kwambulisha babakumbana kumutu ampanda ujikoko nuji babunyi hakaji muntu mwela jikasi mwambulisha bani ajura jikwabo bienza mema ngenje chisange banyo ngambulisha bantu yokumpala balu mema chimwenza katufutumanyana to nangu kimushindu jihenda mubanga nangu wewe nikakese nikanena yana tatu nyunguto heba chanza bwani mujimu wa uyakumpala uwesha bana betu bakwabo mijimu chiri muchitutuke mwabenchani bana betu baeta mijimu nashamu nunura nayi kadi wewe nikakwabo kakese ndipo wakutuma amato esha mukalenga kampandao akumbasha kungomba umwa bwani angata kubantu kwa babiji kumujimu bibienza disanga jabonyi pinjo anu tunakasumba ngombao njila mimpa njila nkonko barba njila kwetu njila si jini lutatu mais bomuji ngomba uji wenda bwa kumbuka ni ngomba kulona badi benda nayi lwa makasa badi bafika nayi kakwa na problème to sauf difficulté du fuko kunjani munjila il y a plusieurs points de péage points de passage c'est que bwa kumbuka ngomba na ku kiabuka par exemple il faut kufuta ma péage ma itabunyi inansho kwetu kuneko bon ubanisha we musumba ngomba jikumi par tête il faut fica 5000 50,000 achari fica 50,000 achari fica malu tukajanu ba bibijila tulibamanye malo malongo loka katwena balo boko katwena tu ujulomba kujimbula mataji chini to kujimbula mataji wetu mumanya malo atu mamulomba difficulté jetu surtout mu secteur wetu secteur wani principal la boucherie charcuterie et les restaurants on a besoin du courant Mbujimai vous savez comment nous souffrons avec les groupes mais si on améliore bwa nzembu ikala koko bwa tetu ku conserver bwa lu munyini tutushebe ya ngomba munyini kabena ba ujeji tukujimoto tujincha boko teka mu ma congélateur mu biamo bwana babanisha kulwa eukeba 1 kilo usumbe ke ba 2 kilo emukala ni mariage bintu ya mushindo pinje bibi jinga bwani nzembo ikala kubwani byamo bikala bitala jiminyini ikala bien conservé kibwa chini tumuno kwanya ku groupe jile bikol njilantu lanfranga ku karbira bwani munji mumanya mujimu wani chena mo kwenza bwani munyinyu nyankato faut munyinyu ikala bien conservé quoi que ça m'écoute mais we mukala bénéfice wa makutamakesa mu ngombe pinje lelo usumba jilitre jaga karbira malaba jilitre ba kujikisha tons kibwa chini bwana bantu babunyi bachoka banji nabo njimba fuchila bene mudimba tunabo tutuba fuchila d'abord ku DGI impôt sur les rémunérations tujitu futa ku CNSS kalumbanje njimomona mabwa abunyi mbimpa pikola mabwa si bivana mu projet ao mabwa to fila mafuta mabwa
adia to échange mongaja batwa bo projet wanyu wa porcherie bolu ni musamato ko kompale uri mwana ngulubi dikoko ni twenza muntu fika ko kusumba ko nguluba wa mujimani quartier ka nguluba nguluba mimpa misombe myaba mimpa mikala bien traité na kumabwa mafuta ani sebelaji bato benza mafuta sebelai ni matuleji ni mabintu biko bidibi aider bwa ni tukalo tujishanguluba. Bon, en fait parce que moi benji ni ngomba njini nguluba mbuji ndi mutobela mais projet wani plus ngomba nguluba ni nzolo na kwambi ni objectif wani bintu binji ngenza nabe mujimu bikala memambi produire bikala bimpa frais bintu binji bikala bio mpoto jonfa bakola bio kadi benzi binzolo byabo byamanga bituma munemu machambre fra tubiji to jinga ko to anga tanzolo tumushebe bimpa nzolo muje ko ku matara muje bimpa muntu muje ko ku mwele chilo bongo mfuko ku mwenye wan chikuku cha kwetu ki bitu tukeba mu restaurant mweba chingu ko sito mu restaurant mweba muje binganyi cuisine ka edimo bon moi ni cuisine on se dit ni cuisine classique je suis un restaurant classique yetu abatok parce que je suis un maître cuisinier njomo bilong indambi la batoka ngenze byaji kem anu moto mona pinjeu na shamutu tanzi batoka mtulo heta steak heta ma capitaine manière heta ma filet mienzo mu chance yon sidienza heta ma quart de poulet ma demi poulet ni ma frite ni bintu on swabi ni ma sauce dimo kulomba selon kadi kwetu ko kujimini to bonu mona no muntulo amani njinso ko jogoko cha kwetu congolaise abitu to enza kabiti wo muke banzolo achila bongwen même manjimu ye plus loin bo bantu babunyi bajamu no muntu anani kadi même muntu mulo kwetu muntu fumina na nshoku babendo amani musuko jogoko cha kwetu bietu bya mantembo mwelo kumakayabo mulamba muhala jilombulombo voyage tu sa audience tuenza papa sur commande bienza bundu to ka bya kwa butu benza ka butu benza bundu ani kwetu ko kujimini papa na ngo mufika ni njinja muni nsomo ni papa ajumo no wanu voyage weba ni nani wo wanu mai kubyanzuje kabidi mone nto ngavulu kicha kwetu bintu bidi benza nostalgie bantu babunyi bakaba homo yikwa kadano mumbuto mo steak to twasagijira kujibetu mosa batulonda kwetu na shabaja losa baja spaghetti baja binganyi katututukuteto anu twetu baja kokumawela byanza kaimenu kadi usama hamoi shima papa yakela kwetu nkwimpe bikola nango twasagijira mwambi mema nyinji sanga jabunyi balu ufumamba ni chola mutu enza kundonga muyebai uloko kumona bitu benza ulesha bana betu balu kujiba abunyi babake kutwambulisha katika baba manya mushindo wa kuna belanga na menji bantu belanga na menji muetwemu kutuchintu kampanda kutuchika tukasa bikengela nulwai nwela ichanza twetu bonso tukumbana ushintulula KASAI mwabeu kujimampangu anusumba henu nwibaka nwenza mavila mujikwenu waku hamutu anu waku yakibaka kunkita ya kukatanga kwetu kusi miabijiko ya bunyi ma 25 sur 25 30 sur 30 miabijiko oku ya wenza kuibaka antu kimpa bikola we mama shani tuwenza chikumbi kakakakak bena kongo wayai binu ambila bidimpata nenu bena ntanda balumani bakaji nenu bonsu badi kumatunga kwa benda tuva binjila jambuluisha kudi benyi ba matunga makwao toni lelu kakwena jambuluisha to kazolu jilumbuluila lwesu nike lambiteka Chambre de commerce et industrie ani chibamba lucha bungenda mushingani matanda kupichila kulungeni lutwe lwa manyimela Christian Chunzanka Shama professeur ingénieur ni ditunga dia France banu pete di chipeta hamutu panwenu kutata bwa kutumina badi mukongo makuta bwa kujambuluisha ni kulongolo la matuku achilwalwa tumai bya faluka makumi asatu
bia jambuluishe di ani 30% ku chambre de commerce et industrie RDC France mbwa kumuna mwa kwasa biahu kwela maya kazeze kujima majimi kumuna kwela nzembu ni kwangata bantu bunyu buyambani katuku kumidimu bwa kumuna mwa kutanchisha kwetu kuye kumpala zambi watu anda munyu kanu didika bidito makuta 11 anu ikala bafila mu biahu ebi ki ikala mwa kutanta kaji makasa anyi benefisa ni banutumina wu miaba yonsu inu junu sanga nibwa na shenwenu nukadi bashala bajika ngondu anyi ba pensionne kanu akudilato kanu akutatato bambila mwana muntu wa mufo wa teleje pe lekela ay kujil tuibaka ay kwetu tuvulukayi kwetu yonsu bino afila ninu bifeta banutumina bi kakuiluta tuto nanku tulonda ibionsu muchibanza chetu CCI kashonyi RDC kashonyi France katoba comme anyi bikila imu kusanyisha makumi asatu ni satu nkama mwanda muteketa ni makumi mwanda mukulu ni sambo chijemu makumi abiru mwanda muteketa nkama inayi ni makumi anayi. Yaya ngombe mi ya mu pâturage mwero kama mi mu jija badini kujibantu bajisha ngomba le matin ils ont un programme il y en a mu chisuku yendidia il rentre vers 12h il se repose il mange après vers 14h 15h il rentre encore et maintenant là vous voyez ils sont en train de rentrer bon tout du coup le segalo mai anzaba il mange après badibano après il boit le muchukumbi il a là. Et c'est un travail de routine. Hein. C'est un travail très bon. Parce que nous voulons que ngomba étudie de bio muni ni suju muni ngomba muimpa. Unvu muimpa. Wala kwetu se kwetu anu nyinyi tata. Batu ba mbani ko nyinyi mwana omwe. Kati tuanzira tatwani. Wachini mushindo kayuji tetu ba muni na mabeo. Nyinyi suju mo kweka ku mushinga ba muntu ga ulwa. Fila ku 3000 francs 4000 francs somba ko dibulu ja munyinyi amuto munyinyi kala no mwana omwenyi meme kala baje ko ku munyinyi papa bangamyi kutungomba mikwa ya quest do munemu itukoko to ngomba si bamunyi badi bahanyisha kujibana betu bako badi balwa ni ngomba ya quest chonsi dano ngomba mais des fois qualité ni mara sambishilana seroki chichenza nya kukamishika kushitungomba to kukamishika kujingomba bayibe mikwabo mukanga julu mbwachini ici ni tu dibenza bo attraction bête de traction bovine hein bayi longa shebo ku kalijima bo mufika jiba yela juga yijini Lucas yenda bo kwanga makuta tracteur ku kala kufuta mazote location tracteur bien sabe to ni ngomba ujua nzenda mujimu wenza bujimi ujima we ngomba tujima mujiba yenzem yido silkofe muko ko mwana muni bakaji ba dresser bwaru mifumina mujikaja mais si ce n'est pas comme ça ngomba wachana na wetu obujere ko no kumuko ko nungu ujulo urimo kumbikile kujina jenda ajiba isweka yonsu ibichi ijibiji tujima mu ibichi ijibo ko jima biha ho bya bungai. Bon, to si jima ndambo progressivement si nyama. Ijima kujima lelu ijima kwenza 25 sur 25, lui protéger malabe yenza 25, mais au fur et à mesure mwana no bujimi bwikala koko. Ça évite ma dépense mal makwao. Momo etumvita ngomba ntwimpa bwa fuka. OK, tumvita ngomba. Ngambi ni usulmo na projet wetu vision wetu. Ina kama to mangre. Culture maraîchère tutuenze tujitwangata VOUS ani tumvita ngombatu kitu tutwenda tu fertiliser na tubulaba tu fertiliser bulaba mabula mu bintu bi hatukani santé muimpe bi hatukabimpa weko mwenza majimi bwa matala shachomba to matala nchomba tujibenza bikesa c'est juste selon espace tudinenda bwa bena mujimu. Et surtout chomba tujibenza bwa kalejako kajika bijika ba heshanguluba balambila kaleji kakwabo bena mujumba ja bon matala tuanza makesa sibwa nanyime objectif wetu projet wetu ngani élevage trouver des choses élevage ni culture maraîchère bintu bidibitombulishe boku ku soutenir mujumu wetu wa boucherie ni restaurant même soigner kumuna
uliba kungambulisha ni ba kweta mwaba kuruseka lwebe kwa miaba yo mikala koko tujamu tuko facilité tutuke ban tukala ba boni vraiment tukala ba boni bol binyi me mwenzem bijuma ko disha nansha 100 personnes même oye mwenze 100 personnes oye mwenze 100 personnes moni tetu bikala lukama 6000 personnes mon tetu bikala baye mwe shelo mwe wan même ni mo kwenza bo couvrir nansha jide ja 500 personnes bako bo nzali jiji kamujitu na nku kibwa chini bibishenga tukala ni moyo muimpe ni menja ku na shabana beto badibalwa bahita ma initiative amushindo benza tuba soutenir bahita abu mabia benza kabili bwani tetu bonso tuyokumpala c'est ce qui est important bolu esprit wani an même mankayanya ufuko kukala ouais toi sagidila le lutuva mushirumbu cha malo twa kujima kumuna kwetu tutubasa kuja nyinye kajibu wa kumumuna bolu bukole bwakwenza shakazo olukuluseka kwa nsubuwe bolu bukole lero nyimlo kweta ko kuchilunga cha kansalala ani chilunga cha kanza chilunga cha kanza umina ko ni shima yetu ya mujulwa ni kadunga ke bakaka kola kakansangi bilenga bitamba twasagidila baba ke bakwenza habu benza twasagidila egusuka banga ta kana babu banga kadate Shelo kubeka munyinyi batumuwisha byanzi yabomu wamila mwana we yazana muwamamo ngadi uya kuchizaze bomu ngadi jala nungwe mimichini muganda tilebe nimwa kujamunye baguma babatula desa anuma desa man wetu ao jina jani Frank Chola ndi mufua tudi wakalanda musenga wa binji jimbi mubitachi wa dipoku ndi muditunga dia kongo wa mungalata nanga mu KASAI ndi mwenza tudi ombetu mutu ipachiletu
kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu vakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tudiombetu ndo kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhwamoyi kwetu kundela kwetu nku KASAI mu province wa KASAI kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine 15 mubitu fa bisatu KASAI oriental lomami ni sankuru badi mom bwabia falukama makumi chitemene mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena kongu bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwakale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongu kibwalukayi bena KASAI mba mwangala mundonga muyetu tuditwakula bwakutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mu KASAI mutoke KASAI kakudibitala bijanza kusama katofeketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika julu ya kwetu bya kuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kujibela chiluba cha bankambwa malongesha mumanayi mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idienzeka kwetu Franck chola wetu ntujomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu Franck chola wetu ntujomba tujitukumwila mu KASAI oriental bonsufamu bwakuzanjika kwetu KUJIMINYI mwamba baluma mwamba bakaji Franck chola wetu bonsu